Normal kenyam biag malka nur online TV channel kajan gwas me bana rach ke nur use union ka queen our culture ka ki launching of the Nur Cultural Festival Ray Wiki Juba chana men liang amat ka qui culture nuri ka duo bandana ni chaja lat kije nurin content Ray Wiki Juba mi jiram jidit ka nur online TV channel gore jen o jin de subscribe ka nur online TV ko de latin con tin ba nunga ngwasme de kan chomala shupeji chuje paru jen o jin bi notification bell bi jetwany ko an micha dwar chai lazrech be chosho ko ji ka gwal dan break jan mat ngweni nuori re weche ka juba chiklan mungwa chikana lat nuor use union re wech ka juba chiken ngarm di da long ka queen nuori munyot kan chiang nuor me wal chikana lat re ngar kana me chala do shingwene to wan chikoten shinei to wan to goar to ngai ka ngwani e dor nuori ki shing nuori ki rol nuare ke liu chikoten ko biken ngarmo biken aten ki bukoten si politician abo tin kon tin tre week ka South Sudan tin kwa nuare kwa kala boss chikoten am kwasamo sine dia tong wana long community elders kan nuare society ke liu chikawa en dai ngar kanamo chika chwang ka chika don chika ket kadi tila din matka chenyo do gwa long no shangamo shang mo gwa ne jana long ka man chala re week juba ajen menen yana mentama menen kon mo gwasa me a borshar ka ko bo jong listed na me culturean chan raja me kwen mi chanon gwada me ka tuk english ka kwi ngar kana mo message mi tod mi cha gor gwande be kul goro be ladie ka tuk english. The Nuer Youth Union in Juba hosted a vibrant and impactful cultural festival celebrating the richness of Nuer heritage and fostering pride in cultural identity. The event saw an impressive turnout, bringing together enthusiastic youth, esteemed elders, and influential politicians in a spirit of unity and collaboration. The highlight of the festival was participation of women from Borshire of Akobo in Jonglei State, who proudly showcased their deep-rooted tradition through song, dance, and storytelling. Their cultural display not only enriched the festival atmosphere, but also underscored the significance of preserving and passing down ancestral customs to future generations. The festival serves as a powerful reminder of the importance of cultural heritage, strengthening community bonds and ensuring that Nuer traditions continue to thrive in the modern era. Nen kono gwasame ka bochar de kono no shiga kwa culture yi kan la pingwasame amene do Nuerin kokien. Dienen gwasame to watch teten gwasame ki kwenliet de konen ti diar teten ke ti de konen am shere lel mi cha diar kula reide me de kon din de konen ke yek ke diar dangro ke lit ka tungwan kokien ti cha no ngan gwangar na mo wona ko kobliya yen. So angar mo gwalong nyo de gwa en wo sha culture nore sha jaram tin la to ka ba wo nya monono chine dia chike ro chike yen ke bienten kono nyu de no kenyan culture ken chi bor share karwade chiko tin ken wor dial tin content tere wich ka juba ngai kono gwa no nore tiken ka door to goal tin kon tin kuliten gwasama ken chika led long ko bikarian madgwa scale ko biken culture la culture nuare ta dan de na chingaje ta dan de culture de jerom tin kaje chicken gujen gwano de ram gwalong misha jerom tin jen kwil nena tamo ngar ke nur culture re wujin binemi ko nuare biken rodin ngaje no te culture mugwa ko culture cha tango na shaje parwe ngai kono no western nur tiken ke culture ren te fangak nuer tiken ka culture in te lor nuer tiken ka culture in eastern jikain nuer tiken ka culture in a shengna man ka nuer tiken ka culture to go do no culture ken der gwano de na de ngi keje shet ka raw shet ka dut ka dit ka tadan an kuna chunga je ka chung to go murai kon ka tadan tin nuer keje an western nuer ana te bul te ten ka lek ka western jikain jagay dok nyong ak mi jini bi ka central nuer yo bi fan gak bi jek
nuer an lo nuer ano fangak nuer kana lo nuer tigatin bi fangak nuer bi jek te laktin tiang ka gawor ka lo nuer tu guntin ke mor mi bu kon ke eastern nuer jikany ke eastern jikany de eastern jikany nuer de je ko no te ga joktin te ga jaktin ka te ga gwang tigatin bi nyoko jek bono are dien kane to te tiang tigatin ba ano tiang ke eastern jikany ga jo ke eastern jikany ga jak madien mat ken dur ko ken je man shaling wad mon wer wan ken so kaneti mi jinu wire dien yo ga jok bo tiken ka tu tike dur bare dien ga gwang na bo wo ka kan tiang ba mu gi kona kan wore culture ne culture dit you know de nyot mebdien ko gor jen wo be jen yak ye kelan ta danan ti chang wore ke la de ge tango ne shikon ngaje do la doran e dor metedi ko cultural mu gor kono ban yeram ten bu kontin go ka ki culture ka bo jet ke location dan ke me bran la dun dan bana je guj ala mun dan gwad nyu den go ka gode ke ne content na dien go gwasa me la western nur jen doran ka bintiu bu fen ka fan ga nur gwasa me te kana lo nur bo ki sen di kanywa bi ngaje no me pe jana mene culture an no ba man gur ka lungo den war te kel wode kan culture de kan anyo ano ko no right kan ka to ko kelo shang na mete ka riet gwache mat de kare kele long kan dial chal ken nur ka right kan ka to na ne me jenda na go de nyo ye kel ne content link ka right ni ka nur online tv channel culture an channel romtin wana wo niam jen do dan bu kon culture an bana je jaga ja te ka ba gad ba ka nge ba ne dial ba ka nge ko ba je romtin wo niam ban je mu de den ba te mal bye bye